Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va préparer ensemble le mkhabbaz. J'espère que cette recette vous plaira. Azul flawen, marhaba yiswen, alla chaniw, aslama nwen, iwidi glan, marhaba yiswen, iwidi diernan, di jdidan. Akni dni غاساقي هاد نخدم العيد ان شاء الله المخبز السرماغ la recette راوني دي عجبن قيمو ثيدي. On va passer à la préparation. Là, j'ai 3 mesures d'amandes. ذاك يساع 3 الكيلات لي زاموند نغ الكاوكاو وين يكون توجدن. Et ensuite, je rajoute le sucre, moins d'un doigt, le zeste de citron, je mélange le tout. أسرنوغ الكيلان سكر نقص غضاض أسرنوغ القارص. Et là, je vais ramasser ma pâte avec les œufs. ذاك سي لا ميم روسيت كذا المقروط اللوز. ذاك تخدم مثيمله لينا لما تجمع لاباط نكونت. Voilà, je vais rajouter un conseil, vous préparez votre pâte et vous la laissez toute la nuit. Comme ça, le sucre, il va fondre. Comme ça, vos gâteaux, ils vont être tendres. Voilà, un conseil. كنت تفكر خدمة مثل لاباط نكون تجم 3 تنس. نغي نجورني نغي نوي على ماذا سكون إن شاء الله يوكل السكرني غادي يفسي غادي يقيم داخل مخبز نكون معسل. Voilà, تجم ثاك سكرني غادي يوغال غادي يفسي غاك. Voilà, c'est un conseil. يوكنو دي تفغارا غنخبز نكون تيقور. Voilà, lendemain, je mets juste un peu de farine sur mon plan de travail. لقى كني دني غاز كاوني مثلا مشي يكفسي سكرني غتفهم شي طحن الفارينه تخمم ثكا سفلان طابله نكونت شي طح كان مش تحول مثلا طاس et ensuite اتمسلمت. Pour avoir مخبز bombé, j'utilise un sac en plastique. Voilà, comme vous voyez, j'aplatis. Vous voyez, c'est bombé. Voilà, je vais faire une deuxième. Voilà, c'est bombé. Et la hauteur, il faut que ça soit 1,5 cm de hauteur. داك كدي ندير باش يديفغ المخبز نكونت بومبي استرم ثكا ثشكارت بلاستيك سفلا يا براتيز ميم مخبز نكونت ايوا كنا كنت يديفغ سفلا يبومبي. Voilà, comme vous voyez, 1,5 cm de hauteur. كني دنيا المخبز نكونت الا قد يلي علي 1,5 cm لا hauteur تخدم مثلا plat et en même temps des faire bomber. Ensuite, je le place au four à 160 jusqu'à 170 degrés. Voilà, à peu près 15 minutes. Ça dépend où vous faut. Là, on va préparer le glaçage. Là, j'ai un blanc d'œuf. Là, j'ai une mesure de jus de citron. داك كني دنيا ensuite ترمث الفرن كنت 160 170 ça dépend الفرن كنت ميت ولا مسفلا يكاو كسمثتيد. Là je rajoute une mesure d'eau de fleur d'oranger. Je rajoute la moitié d'huile. كني دنيا ذاك غاس إمليني تمللت رني غاس يوث لا mesure نجو القارص رني غاس يوث بومان نزهار أو كذا النفس نزيت. Voilà. Et là, je rajoute le colorant blanc. Comme ça, on va voir un beau blanc. Et en même temps, si vous voulez faire les couleurs pastel, il n'y a pas mieux de mettre en premier la couleur, le colorant blanc, pardon. Faire la couleur en compte, n'importe couleur, la couleur c'est chevhant. Toujours تمجرد باش كنتي تفونت لي كولور نكونت لهانت. Voilà, c'est un conseil. Même le blanc كنت مثل جمث
الطليان كنت تشبحانت او كنت ديفاغ ذا شبحه وكنت ديسفارك نضوراه ما خممت لا كولور نيضون ديرني كنت دفاغ لا كولور كنت تلها. Là je rajoute le sucre glace. Je l'ai déjà passé au tamis le sucre glace. ذاكيني الا قد تسعدي من السكر كنت تغرفلت. C'est très important. Je rajoute à fur et à mesure le sucre glace. ذاك سرنم سلاقل le sucre glace. سلامة فهميد مولاش خموثيد un commentaire. Voilà, je mélange le tout. Voilà, comme vous voyez, là il est encore liquide. Je vais rajouter. Le glaçage qui يتفرد اش كيس يتفرد يتبريي ودي يتفرد هذا قران يسعى الكونين القاروس خاطر خدم غاس الكيلا القاروس يتفرد يسعى مليح الكوني القاروس يانو دي يتفغر يقور يانو يتبريي. Voilà, là je vais essayer une. Voilà, comme vous voyez, je plonge un gâteau dedans et ensuite je fais ce mouvement. داكا كني دني غترمثا كاطوت نكون تر داخل لا تيدكسمت ماث ولا مث رقيق الكلاصاج كيني غنمثاس السكر مثلا مثا كاطوت نكون تفغ ترونسبارون تر نمثاس سوفلا سكر نمثاس لو سكر غلاس. Et là, on va passer à la décoration. Voilà, là, je vais faire des petites fleurs avec la pâte à sucre. Voilà, je vais faire tout simple. Là, je prends un peu de glaçage, je le mets sur le... Là, mes gâteaux, ils sont déjà secs. Hein. Je les ai nettoyés, j'ai nettoyé le contour. Et là, j'ai placé les petites fleurs au milieu. Et après la décoration, je vous laisse le choix. داكا كني دني رميت جمت الكاطون كنت الكلاصاج ني قور et ensuite تديكور مثل كني كنت يهوا كي داكا خدمه لي فلور سلا بات à sucre. Voilà. Voilà le résultat final. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager pour plus de vidéos et abonnez-vous à ma chaîne et activez la petite cloche pour recevoir mes prochaines vidéos. À très vite sur ma chaîne. ما تعجبوني la vidéo كي يتسو ثرا سلو لايك سلو بارتاج ما ذنكينا وني دينير جيركن ذي لهنا تلويث على la vidéo نظام ما يفغار بين ثن ميرث.